kela hia hihwemo ni mokwe mo kwa kanya mi fomo chinse kwa mo itomo na no me piji me ni ke manje yeli nkolo chinyemi na atuntolo aka wokuto mu fenchi kontake 4x4 kese lasun eniye ochuno dake da bo enye takot be lawyers ke judge sim tanye bodu me dake da bo enye takot lawyers ke judge sim tanye bodu lo piji no ni yon show me cheme e show wole den loye Namo Lumo yeli mimpi namo no potential namo yo nana men small bloody abi blue ni kawaii abi o machi TV no mi anye fe Oshie lele kafata ele nwe mi pe nye fin kemba o machine no shikome ko allo e shaboni fe mo ni no oje ngbe make wa ga mi nye fe nya baken na dem small e ta ka boni nye lie da ju foso ke so anwe di pa o boni wo fi ole onu mechi nke wa ke ma hin leji no ni what fi o mi ni watawo no ni me na me ablade abi shikome ko nke wa ke mi ni meni bo mo de ni nyonke ni fi mo ni ne ba ogbe no G Great Aim Academy Great Aim Academy kwake passion excellence auto school no ko bi le ba ni jomo mi ba gbele ni le ba face school and the no ko find no ko bright and shine da bi a talent e po ni di dromo ni ke ni ngba kekele akọ na ajaji o han le ni ke feels you eyes no obomode no ko bi le she Great Aim Academy no bada mi she say mi nko e ko je auto mi se gba me Accra Post Office ni am John University Tamus High Street no Enterprise Group set to je me je no ni ba she ameno ye je no Base Pharmaceuticals nke ba ke keji obe wale bomode no chi obenke Base Pharmaceuticals allo keja ngo chofan abo ebo for bomode anke oba e chofan ni je Base Pharmaceuticals bi ade no ba na ke lele o ko chofan apa nke wa ke ame Base Vite ehian agbeken bi ye onomishi gbeke bi apa mi ke ni bi ona ehian ni gbeken afo pipi ona no ko fine no ko bright and shine no ani me na ma ablade abi ta ka bonyele nye denche nye na ne henyo nye suon lo kenye enye lo o debi ni ama awo wan rasta to gbonyo ni she kakla gbe nke wa China kutoka gbenya ukachi ekra mi yejera mabashira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program
fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Odai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Ghana bi ga manti aso mi bi fe ami penye kemba asa ga me fe hunu o ya he strut bona fe ni bi ni gba me ana wo ke amane bo aba fama bi anyi ke amla lo bona fe na mla akwa ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke hine ni fe o ya e ko me wo ke akutu nkwaro ma fe assembly members na asan di gba te o fe lo ante ko ke police fui alo o che me ni me ayi abuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo ya ora don Inja police foi. Ke wo kwani na agbako ye bi ene. Eke wo sa wo. Eke wa atu. Je ya me pe. Popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa. Na kan le won wo kan majanche bi le won na saniba. Na gba wo yo titiji gogota ni. Hey ni epole ni jo ami echichiye. Alo ni jo beje me ni saga ko na tunwe ni. Hey ni epole ama tunye ni esa. Alo ndi ko me ni afe egbe ko mano na ehin. Pero me nefe okapa ni gbenu o asada ni fi mu aturi gbejam ojuba denje e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mu ni asada ni fi mu ba no da gbe di panyo ka se me ki ne hu le mi ye Omashi TV no ngbe ni o dai Afote Kofi meji mo ni yo asada ni fi mu ni o china. Okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu or machine or what to him, Mabo Mishi. Some bono, we catch a yabalake, Saka for she gave no Jim money be an Isake and Yamashineka, no nia, no fair, coca, fan, safu, Nekaji Bonisa. You are Kashi, I could like a mini, Okokate. I'm a fan of Bini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Will belong to one country. Ghana be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Yo, ni me na me ablari abi blue ni kami yo be Omashi TV no shikome ko nkami ni minda nye shanka nyana nya wo twinye mem iya femi iya ye jara impact o manyeke shade ulu nya aba ken shikome ko yo be ni me na me ablari abi nkwalo ekpakpa ko nkenya ke ngmene eni nta oni nkenya icho action lele nyenu kenya yoko ni sanenete no le minto ni nke nkwalo ngmene won wokwa nu wokojo ne ke sanene alo wokwa sanene mi odogba because ejinoko ni for happy mo wa bonu minji ni enwe fi shey ke oto akwa social media kome mini ame mi she kian no le te no me kome le uni ame na ke dabi no le te no le metete on the low e be fine kra onu minji moko ba bia ke mi le te no kokko headline wa na ke nma ye je ma ke shimini oblanu ko echu lo ejo ona mama ke jolly ona echulo jolly e kakla nyeme echulo jolly e kakla yi ne chulo e lo jogba nwe no mi ona ka atalole mi but we am tailor mi na mba she nege wo
Mamprobi that was negbe agenda niji Mamprobi Plaza jegbe wo Mamprobi Plaza jemeji eni nekeni na femini ete no ye ke o yen ke ma chuchuko eni o mashi TV yo dan war innovate ke ba je Plaza du for jano gbe ni kan woche niji banke kono ona follow ni kan jenke ya enyeme be no ni ate no peji ona ke nuwe ke jole atacho ne mi ni anyegbe ni ole ni ameya ba mi ka mi yin chon kagbe ni ona ke kometo no driver ewa mi ni ba be ona ke passenger ndi le nuwe ke eyo na taloli emi tulo eyo lala ne tulo yo ele nwe tan ne eyishi eloli emi na ke me na no ne te no aba to na roshile onji oblanya bi ni yo akuchu emi many ye di femu ni yo that's in to roshile ona ka me ne chi benkele no shaoli monfon chu be chu ka me ne chi benkele no we dodge e wona ka benefio na ke agbene no ma na she man bi ayefa ni efe ni gbonjo no na ke kaka ba twale pan aloke mo bi eni le she no gbeno na kele ba chon ka ko na yin e ba na le papa nyeme ni kwa san ni te no le din che ko kakla ni ke beno boni yin kakla ni ke kakla chulo e shiten e ke kakla chulo e nyeme ne nye ni ba nyon no moko ba me ni yo je moko ba ko ni na ke ba femi akaba fie mi mo gele nche ko bi na na fie mi no na le we fie le na kai ona yi ndo ni ba fian le nyeme amlo ne ni ke bo yo nu egboko eye Ghana Police Hospital ni ona silver agbole silver watch ewe ke peteshi ejeme yo elehun ye elacha mo here nyeme no de te no jino shemi to obote sane na emli ni ma bia ke meni no ni lala ya jeme me komen explanation ko chon akesho amete me ko beni ka men le nuwe amike o nuwe ke yo en shikeche le fite shika ye school mi ke ni bi mi na ke bi fi an ke bi po ba ko mi sha ake nuwe e bonyomo e fite shika ye yo e wole school gbe e pay school fees an mene ke dromo e ba ni agbe school na ba leave here o ke o fo le ba bai o bilala hanle aso yetu kwanta ya pai twagashin blan onyedon e wona ke no mi funa ne afa sande na jilemu wona ke be neba ona bola ko nyeme yin ne ko me be pi ka yin ba yin jack knife ye ke ni bi e wo ba ke fio mi ake nre ko bon be no hale shin wonyemi etulo yo elehun etulo nyeme insimo ma fa wonu efufu o mashiti lele nyeme chi ebenke jeme ni ama akwebon ni bi tele na ame bibi sanje enyo eteko ama ti incident ono nya wakwa asini mfoni e wabashira yo ba amontone o mashiti bi eba jeko ye Plaza inji Mamprobi ni amino onye somo no wana kashi obranu ko na ke kakla etulo e fatalo ne ke yo ni na temi ifi akegirigire ni aba lohun eta oni egbehi o na poteni ani neba no wa sebe ni ni ke menfio na sale gba ye ke okwe wo se wana ke don ne kashi ni ap denche ni police fo ba na ba wo le ke hospital eji ni esa ni eba yo satin mo na gbini shibita kan bale no wa so le akenu mo nche amo amemi after the tulo you eta e ye fo kemba le je bo ebusu tulo mo igbo mi tulo wo ga ni kwa gbesi wo fe wo ko no wa fi ka ga yo la wa ka ga yo aya ko do ko me ne be da wa fi fa ne kashi ne etulo e kashi o tulo ni meji mi ga ni efi eni bo ni ko be na fi tv no ga ni wo ga ni efi mi fi wo bi ani kakra police yo ga ni mo kakra o ta lo le ba o tulo e to mo senu sete o tulo le ga yo fe egbe yo de gbe yi ojubo pe ni wole wole wo ka je wo
kaje wo wole bonde bale kaje wo gwe me ba yile basa ka ga yile ro police wo kala le ba ko ni wa na kala ya wo wa ase bien yo no fe wo wa to me na le to mo depression ka mo ko ne invest e kula we invest how you board miss e wo ko le me na ka you ka kala ni BP mi temi e ko da board miss simulate is cycling jomo demo fe wan dey cycle jomo board miss se kula wole ofe wole no niba si action na ofe wona board miss ane bale one day or other e kula invest how you me na you ka kala pa le no fe na afi le ni ka ke ne kwa genu so na si best no san wa wale no work around city and then them investigation will start ka dem you know that what they do is not good. The people are telling yeah, the people are telling the taxi to go away, but it's not good. We know that what the guy did is not good. It's not good. It's not good at all. But let him save the guy's life so that he can go and face the law. But you people are casting the taxi out. It's not good. We are human beings. Yeah. I stop a taxi here. The taxi are trying to come and take him to hospital, and the other guys are casting the taxi away. It's not good. It's not good to that. Yo, ba amontone Omashi TV eba je ko ye plaza inji mapobini amino onye somo no wana ka shi obanuko na ke kakla echulo e fatalo ne ke yo ni na temi e fi aka girigire ni aba le hu e tawo ni egbe o na poteni ani neba no wa sebe ne ni ke menfi ona san egba ye ke o wo se wana ka don ne ka shi ni ep ne che ni police fo ba na ba wo le ke hospital eji ni esa ni eba yo satei mo na gbi ne she be kan balẹ̀ no wa so la ka no mo nche amo ameni after the chulo you enta e ye fo kemba le je bo ebusu chuo mo igbo mi chuo wo wo ga igba gbe shi wo fe wo ko no wa fi ba ga yo la wo ga ga yo aya ko do ko me ne be da wa fi fa na ka shi ne e chulo e de ka shi o chulo e ni meji mi ga ni efi eni e bo ko ko me na fi TV no ga ni de wo ga ni efi mi fi wo bi ka ka police wo ga ni mo ka ka o ja lo le ba o chulo e to mo shenu shete o chulo le ga yo fi egbe yo de gbe yi ojumo pe ni ole wole o keje wo wole bonde bale keje wo gwe me ba yile basa ka ga yile ro police wo kala le ba ko ni wa na kala ya wo wa ase bien yo no fe wo wa to me na le to mo depression ka mo ko ne invest e kula we invest how you board miss e wo ko le me na ka you ka kala ni BP mi temi e ko da board miss simulate is cycling jomo demo fe wan dey cycle jomo board miss se kula wole ofe wole no niba si action na ofe wona board miss ane bale one day or other e kula invest how you me na you ka kala pa le no fe na afi le ni ka ke ne kwa genu so na si best no san wa wale no work around city and then them investigation will start ka dem you know that what they do is not good. The people are telling yeah, the people are telling the taxi to go away, but it's not good. We know that what the guy did is not good. It's not good. It's not good at all. But let him save the guy's life so that he can go and face the law. But you people are casting the taxi out. It's not good. Yeah, I stop a taxi here. The taxi are trying to come and take him to hospital, and the other guys are taking the taxi away. It's not good. It's not good to that. Yo, ba amontone Yo, no one on me ablade abi blue ni kemi yo be Omashi TV en o mi pe ni ke mba ko yo pa ke o akwesi ni infoni ni ke o kwe sande ye nokoko ka imi Facebook e ba mlo ne no na ke nyenu Benjamin Lati ke English ni am ye ke mi ni that man is a fool twan ke shin obla nu e benyi e shikamo ni nyenu Asante Adwin Boni Thomas e ke mi ni leave him there to die like I shile ni egbo nyeme she sande ya unto no ni ke mi ton ke ba question the name ni e ja ke nyeme broken heart broken heart elen like no elen no di first test in your relationship no fe no koko to no jump into relationship the first examination ni o afi no ba she nu mini ye blanche le mi alono ku broken heart ke ba bono ba andre le han no chon how bold and how strong and firm ni o femini o yo ni mi to ma bi wan ke keji boy
aloka ke ne kesane boy to ba yi lo ate because nya majale ami fio ko eko anya na anyele komo e nuwe eke yo eni yo e boss yo e nyomo ke ni bi e pepe school fees jin textbook jin onu mi jin afi sha yo be wa le ke ni bi kun si eye de keke ngmene tintinane abake yo eke enye ke nuan shidon alo ekele yin don ekole be ne na ke nuan enye 13 Pro Max ne enye 14 Pro Max no ato na chale chantel ona ke nuan una ke da bi bonye wo mi do ke mi yo lale mi ni ye mo ke mi yo shika pini fitene kwe be nuan no ko na le be magbebo won ko ni genu e bo fin no na ke broken heart ni tuye benete nwe ona ke na ta lole emi ni fan e jack na ife ke kite yo musumi chulu bene yi yo e tulole no na ke driver tuiba fan ona ni wa na ke plaza je shi driver na ke make ta flache driver bulu fio ni efepe jake e sanish kun e ke mo afemi ni e ka me agbofo ke a police station whether man probi police station alo kolibu police station because ke moko ke yo nfe ni yo chonde mi ni bo taxi driver ko akwe na yin se mi e afe plolo bobo a gbo na onu mi shi wonyemie alo nyen nuwe bomi ne chulo echi ayo e ngbe pamo jake kun sani driver ne e ke lole amove ka bote man probi police station alo kolu police station no na fe report ke nuwe po jofu epu e abana ke lehun efemi ni efe eko sheka me ama plaza lehun ni nuwe yi se lole emi na ke chulo yo e be bala ke sani rescue yo e no me ni mbo me omode na to loli na ke you e wo mi yen me ni ke bo you condition you very very serious onu mi nshi producer ke fe obanyo ke you mfoni afon in one side ami ke nyen nu e ni be mi ni e kan shipon ni enyen le eyin le lokofe mo yen me mi ni o esande bale na ka bo de che komo oblanu mini no gbo na ninu ewo yo ke bo na issue fi o ne no o chulo yo o chulo bode nche nwo e no gbo e nyeme yo ewo o gbo e ni chebele o shi no kan eje imba shop aka ka omo mi alo chata issue ko na ta o ko bibi opo na nmla na ke kwa mi npa agba ko ba pene o ba ko no nyon no che o pene kokoko shimbo ta flache yo ni yebu ne mini noni ona eya mi mo ake e dole ake obonyomo yo ni yo eke sumo bu shinyeme ke fe yo ake esani won ke fe wodun to mo be no nupa ake keji gbalo gbabu e o ba gbo e ni ke sisan to de o ba sun mi ni onini onu mi shi yo ne ka yo como que ta flat yo ke ba gban obo no kokro abe no ba fi yeme ke yo ke ba gban obo no kokro abe no ba fi cause mo wole che alo chabu konko no o como o ke boga proof awo efian no ke la to mi ke ba ni nu konklo ke la na no ko ke fato ye egbegru onu mi shi ni nyan nu e ke mi dun e won na ke mini fall mo no fall alo bo nche nyomo enye no bo o fite shika mo ne shika enye no fite ole Bill Gates po enga kele pa como shika ne Bill Gates le po akele pa onu aga ga afon knockout po ye yu e machine adan yeme wosumonu wodi nche kefe wa ta osan efe mini e ha wo yi o ba tulo yo e no tulo bodi enche nwo e bia ne na no efe ekpulolo bia ne na bo kan police o kan no ashkun tulo yo e na gbe yo e na shila na mo ni la ni sanene ba no cut social media ba na
me come you on behalf of le me come get ni square ni yo e shika ni be sani po e chia simple e tebe e vene ke ona me come you am you mo ton akeshi nu ta flache bulu ye no ne fe e fe bulu ya ni ne sananya gbletwe me come you aka bono tele na kan no shikwe ne e bojomo ye yo e ke ni bi ye nyemme ole mene mi gbele phone line so ya ko ni mo fi amo anya atwa ni le nwe tun ejo mo ye no ni nu efe ake te sanene ne tele mini jino lo yo yue mo ye sane ebo ni tele mini jino lo yo yue mo nu teteche nyomo fi o no boy yo ewo keke bo na misunderstand ne ka pa ochulo le kakla maba mini kra ngbe kra je ise oni yeme bo mode ko ni bo wo twa no fe mini o tun ojo mo 0274324331 0274324331 in ake in we bi ni je nyeme ni yo batalomi boy say laka ameke mi yebe ye o machine no mi fi amefen shida boli nyeme olololo nke gbele in phone line say mi na ke nyemi ko e ba pan no hello ablade o fa no gba pan no o fa no gba kan no to akejo o fe chie TV makpanye fai o fai na shiba mi keji otwa chio ye o TV yi ka bo mi tu ye TV no nyemi ani twa makpale fai na tu eko ene yo ye ho mi makpale fai ene yo ye ho no ke twa echie hello o fa no gba kan no to akejo hello o fa no gba kan no to akejo fine fine o fa na an what your phone no ka bo etu TV mi pa bo fai hello o fa na ano na ya yo mbo botwe hello o fa na mi botwe nyeme makpanye fai je to conclude shemo sho mi kpanye fai keji otwa nke mi pa bo fa ke ko to achi o yo TV ka bo mi to ye TV no you aba nu ye TV mi o gbe e ba TV mi shike mi ayu e phone no e ja ke TV mi ye a delay of few seconds no kan body en choka waste to credit alone ko no nke ka bo mi to ye TV mi ko to mi call le bo mi to ye phone mi ni wo gbasane hello ablado fa no gbe kan no to akejo o fa ne achomi ajera matika mi chaka de man to niam yo ajara matu ando na ya o fa ne wa ni gba na tedi mu efe ko se bo mo de ake ile mi ole ni o ni kale naka asale na twi mi ake station ka skata o mu wa mo si asale na twi ya ni efe ne ke you ya twen se data oni data oni Philippines because you na yen ole ni ba you want to see ole ni be no ene nga wo ki awo fe onu shi wo aya yo ko le won e ta nu yi ike ta nu yi be no anu nu wo agbe yo ko le nu ba ke ona no ene mi ka se mo agbo ki awo fe wo ke no ku yen ni na chi ni wo yi e ko me wo na chi onu shi ni radon o fa ne yo ajaramatu o radon ke ojomo chomo in fata loko me small trouble fe ni e ke mi ni ye ana me wo chi ni hie le un ana ame wo chi mi na ke mi ko e ba pan no hello o fa no gba ke no to akejo o fa no e pan no gba ke no to akejo o fa na ndo na ya fine ando na ya oba mi to 5 kemo no akeshi e bo mo de ko go na tori le de e be sure akeshi san do fi e be fere kai e bo nyom wa hello ona la do yo enye oyi wala don wonye le onke wonye nu e bo mo de
to boni ajara matuke ekemini yen nu ebo mode ebo nyomo modne se sande kwaje modugba ona ene etomo oto akoshikano ka wo yoga take boni nyemi ni fanike okoshikano ka wo yoga agbene na no egbe plug ye akebo nja beno chema ni ma ba o shiana wo even lehun fe ndende ona ko ya fi se ipe be logo to mo be bo no fall ife ni nyeme ma ba gadangbi Ghana many ya no ne nyeme nkolo ni pa ko nye chinye benke TV mi wo nye to no shikome ko nke ngmene ni fe mo ni edamo nyenu ko ne bo nyomo ya yoko epe US ku physique ni bi producer na info ni shikome mi na kola ko e ba pan no. Hello ablado fa no gbe kan do cho akejo. Hello. O fa no gbe kan do cho akejo. O fa na njete si aso mi Regina. O fa na ndo na ya. Ebo omodi nkwa. O fa aso mi Regina njete si. Ebo omodi kwa ko fute yo o fute sika ya yo o ba so le kakla. Ebo omodi akala wo mi. Yo oyiwala don nyen yu ekemini nyen nu ebo omode nche sananya akele femi akele awomi producer ana nyen nu enfoni ye nko nogbe ba omode ndoke enfoni afon nko nogbe ono mi nshi ko ni meni cha pa alo ofani no anakwe sini enfoni chomu efensh ko me eko ko ni meni pa kwa me chia me benkyo ame TV na me na no ni sane nu wogba ashi ama piki nkola ko hello ofani no gbe kan do cho akejo. Hello. Ogba kan lo cho akejo. Hello. Ogba kan lo cho akejo. Good evening. Fine. Me chajeje relation. Ofana ndo na ya. Oblan mu eno mi mo le se Ika oblan mu eno mi le se Yoruba issue, good ACS. Kẹ́kẹ́ ìgbìmọ̀ ìṣe good ACS ẹ̀pọ̀ ẹ̀dúnwó ẹsẹ̀ náà nú ẹ̀pọ̀ ìyàwó ọ̀rọ̀ kọ́kọ́. Lẹ́ni pọ́nì tè náà pé tani ṣùgbọ́n ìlú ọ̀mọ́ ní tani ètò nú ẹ̀mọ́ kìíní. Nàkànjẹ́ òkè mọ́ náà. Lẹ́ ẹ̀bọ̀ ọ̀nyọ́mọ wáyé. Mina ke nyen yu bene yu gbasande hu yese ebo etu TVM o fa na kwa bo fa ni keji o to anu gbasande ke chon phone no ka bo etu TVM wo yen le ege no ni te no le sani nu yu ebo ne chulo nu eje ake anya ake nu yu ahun ATS be na ba le shin a o muko shi yen menye ke ve ke yen ke yen to wa ka ba je because na ka ATS e fe na yen bo yu be bo je bo wan chop money je bo bo nyomo agbene ye yo fe yo ni yo bi enye ya heaven onu mi shi yo fe yo ni yo bi enye ya heaven because heaven ni mo small disturbance ni wo ba je no ba disturb leke ajele nyen wule se inna la leke nwule do mo se ke na kan dabi atawo na kan onu mi shi shinyen nu nke ebe omode producer ofade no anu okwe sini mfoni eshikome ko ni nkwolo ni pa kwa ba pa no amena no ni wo yu oke boni sanie ya bale eha anu okwe wo ngbe mshikomi wo ba yo ba amontene Omashi TV eba jeko ye plaza inji mapobini amino onye somo no wana ka shi obanunko na ke kakla echulo e fatalo ne ke yo ni na temi ifi akegirigire ni aba lohun e tawni egbehi o na poteni ani neba no wa sebe ne ni ke menfi ona sale gba ye ke okwe wo se wana ka don ne ka shi ni AP ne che ni police fo ba na ba wo le ke hospital eji ni esa ni eba yo satei mo ne gbini shi bi ka bale no wa so la ka no mo che amo amemi after the chulo you enta e ye fo kemba ye je bo ebusu chulo mo igbo mi chulo wo wo ge igba gbe shi wo fe wo ko no wa fi e ga yo la wo ga ge yo aya ko do ko me ne be da wa fi fa ne ka shi ne echulo e ne ka shi o chulo e ni meji mi de ni efi eni e bo ni ko ko be na fi TV no mi fi yo bi e kakra police yo ge mo kakra o ta lo le gba o chulo e to mo senu se te o chulo le ge yo fe e gbe yo de gbe yi di ojugbo pe ni ole wole o ka je wo
keje wo wole bonde bale ya keje wo gwe me ba yile basa ka ka yile ru police wo kala le ba ko ni wa na kala ya wo wa ase bien yo no fe wo wa to me na le to mo depression ya ka boko ne invest ekula we invest how you board miss e wo ekula me na ka you ekula ni bp mi temi ekoda board miss simulate isakin jomo demo fe wan isakin jomo board miss se ekula wole ofe wole no niba si action na ofe wona board miss ane bale one day order ekula invest how you me na you ekula pa le no fe na afi le ni ekeke ne kwa gemi so na she best sanwa wale no akra hospital and then them investigation will start with them. You know that what they do is not good. The people are telling the taxi to go away. Not good. We know that what the guy did is not good. It's not good. It's not good at all. But let him save the guy's life so that he can go and face the law. But you people start casting the taxi out. It's not good. We are human beings. Yeah. I stopped a taxi here. The taxi had tried to come and take him to hospital. And the other guys are casting the taxi away. It's not good. It's not good to that. Yo, no, na de me habla de abi blue ni kami yo bi o Mashi TV no in yo ake o ani wa kwesi ni infoni ni bodenche osa onu otueyin onu ni nshi ake awoche ebonyomo epe school fees jinge ni bi na pay school fees na gbe school na esa na ke la twa ne ke hwemo nyeme ngbele npa 0274324331 0274324331 minsa ne bi mo ji ake manage bohun ojomo chomo ye neke sanine eja ake nyenu ne nke aka mi dun awon jomo hwe ile kaje ko le fili won ake ejomo nke akeke efebulu ani etan ale no ke gbo ege yo ba pe e na acha relationship no eje njio boni jinjio nyeme ye ko me lo boni nye fi o ke fe san ni kwajin odugba oro mi nji ejake boni ka ke fe nye ni nye na ani akeke nye na bu wie noko ne ba ye shi wo yin na ka no ka fe san ni onye na nye li ake kenye ye wa wi ye kenye fi wo wonka waka na bu wie e ba shinyi ono mi shi wonye nu ekomene etu a wonye yu ekomene etu a ege esani nuwe yo ebon efemini yo ese egbenu ege fitai enye mesani sho na jele mi dani yu ake wochi yo ni wo henye lo ni ono mi shi wochi ye wo henye lo ni o ba na no tui ba ba ni akebonju efin lo ba ko no yan no che opene kaklan telo pele lo kokra be na ba gbe o ba yen mi se ahun keke na gbe ko fe no ta wo fe o tan o ba na ko tashin lo ko o sunu ndu gbe ne ke ko sho ipo ake o mini po ni chimini afi ne mini sande ne yeme ma be sande bale na kan nu fe fo neke nye nu fe fo neke o ko wala nse po to ahwe mo o ko wala nse po to ahwe mo o tulo yo agbene aba abude nche won tulo nyeme nkola ko ba pan e lo ablado fa no gbe pan no gbe ke no to akeje one rasta o fa na mi a je romantic mi you no ano na ya o le ko ni egba na fi o ake o je wo ye what do you mean o ye mo ko egba na wa enke ye ke benye na chi ye to fe ye to fe ye eni bo fi amo ni je ye to fe ye ni ene tari ni wa de je ke sana le ke ji ono efite shika wa ai efite shika ke shika wa wo be wa wo tani wa ne fi o ni feneke ono ji no boy wo kana ku nye na ona ji jasre no nye ke tere anya nu wo kana ku ni na twi wata ko wo yo teke wana ye mo jo ba cha ga ye ten kanya fall ni di ye ye aside wata ko wo ye ko me ni di wo yo fo ye wo yo teke wo nye no teke ye teke o ma ko shi akole o ma ko shi a ni ko ma shi a re po me ko na ma shi a shi
me. You only pattern goes to bar because one year that one. And then you know, you nye ramatu oyiwala don be nye nu ona mokonya yue kwambu because esheko chulomo keyin January report isanie onu mi nshi na che yo ke aba chele court unji ononi jini ape o shike yan bo e because fall mo no fall ifenini ni o gbe yo e ko gbe yo e mi o gbele ni okala pe o afole egboyin aje alomini o gbele no gbo e ko ninu afole egboyin aje o na ke shikun bulu fi o ye because hospital lele yen you condition ye critical e je me yen mi ko e ba pan no hello ablado fa no gbe ke no chu akejo hello Enyemi pa H 0274324331 0274324331 obanye ni o femin ocha koni ochon ojemo ye no ni ya no nke yen nu eno na ye nko no hello chichofa no gbe ke no chu akejo hello gbe ti odi yo wa mi chu akeja pa na ji wa rata o nche di ni wa jo ni ye studio ni jo ni bo program ye bobo ka re o oni yo ni de ji ye ni nu sanede ni na le sanede ni le ni po si e ti ni ka se mo kian wo fen ni ni tu a de ji wo ni no te kian ga na ma mo fen le ke sanede ke ba lo yo mo na woni ti ba le ne because you are with me ke shete ko ni Bible ha wo na wo ya be ko to ni ke wo ni to shake am no akeni tele wo ni won ni ne e ba le ni kin e ji ni ka ti mo kin ya wo fin no ko ni ke ba wo no ko ni e tu mo na ko ko wa ni tu mo na o won pa mo fin ya mo pa a wo nga a to to mo yo mo e ko me bo ni e ji o ko yo mo e aja mo no ni yo ni de buga mo te na sai e ya po mo ti ke do e tro mo tro le ispo sani tenna e won ni ke ja ke enna ni ya ni papa wo le nga ko e fan le ni ke ye mi ake e wa mo ko ge du ko e de le ten di de tie ni na ni ya o ju e ke ke e ni ko ni ye o se bre ye fu mo ni si e ko fi de ko o fere wo na no di ba ko no e ko no e ko le un bon ke e pale boni le un ba ya o pa ma si fe fa ali bona ba ku ke nga wo e ne no ni nke e mo dia nga wo so ni ni yo inche edi yo wa ye English ni amni inche oyiwala don ke o nga wo ke obo ojo mo chomo ni okaba ni ma jobo ni fata ya bu ma chon igbe na no ni nke da nye mefe ke nya o mefe ni wokuma bi blublu ni kefe awa make me yo bi ye akan aje run about eni nche edi yo wa yo minda nye fe shi ofeche ma we ajo nye ne jo nye eko nye me mi ne nkola ko e ba pan no hello ablado fa no gbe pan no gbe ke no chu akejo opane atomini ugoda upele ni yeke de ofana no na ya ni oyiwa don ke woka remo ikafe ni oke wo ba pale lo ni wo wanga ida bu mato keke ni to mani kana du fe wa anali yake yo ye abeke wala tu ko ka yo ko ke pa ma tu wala ke ta flake no pa no to ko do ala ke ke su mo de ya ane ya
Yo, inche. Shida be numa job ni fata yabo inche numa job ni fata yabo 0274324331 0274324331 wonye mommy olololo nke wonye nuwe boni etile ibe ingbe no kra eji ake ochulo yo no ochulo to no elia benimi to sani eni imbio ake egbeleni mini kola ku eba pano hello fano gbe kan do cho akejo hello o fano gbe pano para aso mi se educate arin ka de ni wania hello o fano ando na ya nche o ye pano aso mi se educate arin ka de ni wa ge no ni no e fie bo bo de shi sani no e enatri adage nunjide ni benone ton ni egeton aga benone ton ni egetuni ni na skade ge kwa yu ani yu ya kode le nu ebu na le tuni